подкасте «Новый репортер». درود به شما. رجب میرزا هستم که برنامه‌های سامانه خبرنگاری معاصر را پیگیری می‌نمایم. این دفعه ما تصمیم گرفتیم درباره میدان‌های نوی ژورنالیستی صحبت نماییم. برای چی این موضوع خیلی مهم است؟ زیرا در دنیا میدان‌های نو به آن خاطر اوج می‌گیرند که گفته می‌شود آنها به خاطر حفظ کردن ژورنالیست با وجود آمدند و احتمال دارد که طریق این میدان‌های نوی ژورنالیستی ژورنالیست که حفظ شود. آیا ببینیم که در تاجیکستان وابسته به میدان‌های نو مثلا ظرفیت‌ها چگونه است، امکانیت‌ها چگونه است، خواهش چگونه است؟ آیا ما احساس میکنیم که البته میدان‌های نوی ژورنالیستی در تاجیکستان شکل گرفتن یا شکل گرفتن؟ وابسته به این ما به استودیو امروز دعوت نمودیم کارشناس آید به رسانه‌های نو رستم گلوف و بهمنیار نادیرов دایرکتور رداکسیونی گروه رسانه‌های آزیا پلوس. من میخوام صحبت رو از بهمنیار شروع کنیم چون هفته گذشته آنها یک مشغولیت داشتند وابسته به داتا ژورنالیستی که در اونجا استادان از جمله از خارج کشورم حضور داشت. کوتاه من میخواستم درباره هدف‌های همین مشغولیت معلومات چی ضرورت دیده شما؟ ببینید اصلا اگر کوتاه کرده گویم داتا ژورنالیستیکا این کار با طوری به تاجیکی ترجمه کردن کار با داده ها یعنی دانی ها داتا اصلا کار با آمار و رقم های زیاد است. اگر ساده کرده گویم وقتی یک تبلیغ هست که در اونجا هزار خط و استراکه دارد و باید اون رو انالیز کنید، حساب و کتاب کنید و نتیجهش رو و مردم پیشنهاد کنید. یک قاعده داتا ژورنالیستیک همین است که ما سوال‌هایی که داریم مثلا در دیگر فرمت‌ها اگر با شخصی مصاحب دهیم با یگان کارشناس یگان منصبدار دهیم در داتا ژورنالیستیک همون سوال‌ها رو با همین آمار و داده‌های و رقم‌ها میدیم از همونها جواب میگیریم و نتیجهش پیشنهاد صحبت با ارقام درست. برای چی ضرور است؟ برای اون که روز به روز در ما کم شده ایستاده است ژورنالیست کلاسیکی. از یک طرف از طرف دیگر منصبدارای ما بسیار وقت از صحبت ها میگریزند، از طرف دیگر فشار بالای ژورنالیستان زیاد شده ایستاده است و وقتی که ژورنالیست با ارقام و رقم ها مواد تیار میکند و پیشنهاد میکند و اونجا البته شرط مهم این است که رقم ها باید باز از منبع‌های باز باید باشد و برای همه دسترس باشند. وقتی ژورنالیست در اساس همین داده ها و دانی ها مواد آماده میکند خطر با خود ژورنالیست کمتر می شود به خاطر آن که او در متریال خود نشان میدهد که از کجا گرفت، چه خیلی حساب کرد، چه نتیجه با آمد. یعنی این در اونجا فکر شخصی ژورنالیست نیست، در اونجا خلاصه رقم ها است. و همچنین طوری شما گفتید این نام یکی از میدان های نوی ژورنالیستی است در حدود آسیای مرکزی. در دیگر کشورها البته خیلی بروقتر بود. در حدود آسیای مرکزی تقریبا 5 سال می شود که همین راه پیش برده می شود و ما هم کوشش کرده ایستادیم که از همسایه کشورها عقب نمانیم، هرچند که مشکل با همین داده های باز در ما هست و کم درصدی راه می شود. برای کوشش کرده ایستادیم که اقلا امروز ژورنالیستان طرز کار با داده ها و پیشنهادی آن انالیز حساب و کتابش را آموزند و امیدواریم که در ما هم در آینده نزدیک پیدا می شوند و همین داده های باز در فرمت ماشین خوان و ژورنالیستان ما آمادند که الکی با آنها کار کنند و موضوعات خوب پیشنهاد کنند. سلامت باشید. استاد من یک چیز را از خودت پرسیدم. اگر خطا نکنم سال 2016 بود که ما همراه شروع کرده بودیم وابسته به داتا ژورنالیستیک در تشکیلات جمعیتی خامه سلسله ترینینگ ها بود. از در آنجا هم مثلا اشتراک میکردن از جمله استادان از خارج کشور و هم محلی. خوب ببینید از بین تقریبا 6-7 سال گذشت. در همین حالتی 6-7 سال پایدگان تغییرات احساس میکنید در محیط رسانه‌ای تاجیکستان؟ متاسفانه نه، یگان تغییرات جدی نیست. هستند بعضی خبرنگاران ژورنالیستانی که آموختند، هستند بعضی بچه‌هایی که در فعالیت کارشان حرکت میکنند بعد اقل استفاده برند. بودند بعضی متخصصانی که در همون ترینینگ‌ها اشتراک کرده بودند، آنها ژورنالیست نبودند،
аммо сипас дар кору фаъолияти худашон новобаста касбияшон ҳамун технологияро истифода мебурданд. Ин гуна одамон ҳам буданду, лекин агар ки чӣ хеле ки ният буд, чӣ хеле ки орзуҳо буданд ки ин чиз як ҷузъи ҷудонопазири фаъолияти журналистӣ мешавад дар Тоҷикистон, дори зиёди шумораи зиёди журналистон аз ҳамин чизҳо хусусан дар инъикос кардани мавзӯъҳои иқтисодӣ истифода мекунанд. мутаассифона чунин ҳоло нашудааст. аммо ба ҳар ҳол як заминае гузошта буд. Ба ҳар ҳол як заминае шуд ки ҳадди ақал худи журналистон бифаҳманд, ҳамкасбон шунаванд ки ҳамин хел чиз ҳаст. маълумоти ибтидоӣ, ҳадди ақал як маълумоти ибтидоӣ, як маълумоти гӯем бале ибтидоӣ ки як фундаменталӣ ки дар асоси он сипас мешавад як гӯем бинои хубтар сохт. аммо ба ҳар ҳол яке аз мушкилоте ки садди ин роҳ шуда истодааст, на фақат дастрасӣ ба иттилоот ё ки кам будани дастрасӣ ба иттилоот, балки меҳнати зиёдтарро талаб кардани ҳамин гуна фаъолият аст. чунки агар ки ҳамон ё хабар ё ин ки фикри ягон касро гирифтан осонтар, нисбатан осонтар аст. меравед фикри ягон мутахассис, фикри ягон коршиносро мегиред ва маводтонро тайёргарда менависед. лекин барои бо журналистика додаҳо машғул шудан, аллакай бояд ки ҳамон одам худаш аз ҳамун арифметика, аз математика сар карда то қобилиятҳои таҳлилӣ дошта бошад. бале қобилият ягон қобилияти малакаҳои таҳлилӣ дошта бошад ки вай тавонад ки таҳлил кунад ва як хулосабарорӣ карда тавонад аз ҳамон додаҳои доштаашро ба даст овардааш. бале воқеан ҳамин гуна ҳаст. ба маъни бибинед, аллакай нав нест ки дар ҳамин гуна машғулиятҳо гузаронда мешавад, вале бо вуҷуд мо хеле кам мебинем. ва вақте ки ман масалан ба ҳамин соҳбат аз ҷумла хеле аз як нав назарсанҷиам кардем, медонед ҳамкасбои ма чӣ мегуфтанд? масалан баъзеҳо мегуфтанд ки ман намефаҳмам, аксарият мегуфтанд ки ман ҳамоно намефаҳмам. ҳам майдонҳои нави журналистӣ аз ҷумла даътавии чизора, ва онҳоям буданд ки мегуфтанд ки ман намехоҳам, дӯст намедорам онҳоро, майдонҳои навро яъне қабул карда наметавонам. фикр мекунед ки ана ҳамин як нав бетаваҷҷӯҳӣ дар муҳити расонаии Тоҷикистон аз чӣ аст? инҷо аз як тараф бемасъулиятӣ, аз як тараф беҳафзагии роҳбарони расонаҳо, соҳибрасонаҳо ман фикр мекунам ҳаст, барои он ки бигзор худи онҳо нахонанд, надонанд ва шарт нест ки онҳо ҳар як майдони навро аз худ кунанд. барои он ки барои одамоне ки муддатҳои тӯлонӣ дар журналистика ҳастанду собиқаи корӣ доранд, омӯхтан мушкил аст. албатта агар ки бо синну сол масалан аз ҷавонӣ дуртар бошад, агар барои онҳо омӯхтани майлонҳои нав мушкилтар аст. бигзор онҳо наомӯзанд, лекин онҳо имконият фароҳам оранд ки ҳамун кормандоншон, рӯзноманигорое ки бо онҳо ҳамкорӣ мекунанд, ин майлонҳоро омӯзанд ва барои онҳо ба ҳамин гӯем формат мавод омода кунанд. формат, қолаб, умуман дар бо майлонҳои нави журналистӣ мавод омода кунанд. ин аз як тараф ки онҳо намедонам, як қисмашон чанд суҳбатам доштем, онҳо тарафдор нестанд. яъне онҳо барои онҳо ин мушкил аст. дар ҳақиқат вақте онҳо мебинанд ки барои худашон фаҳмидани ин мушкил аст, онҳо мегӯянд ҳа ин бисёр мушкил аст, биё кормандамам равона мекунам, биё ман тамоман ҳамин тараф. вале ана ҳамин чиз масалан бибинед ки гуфта мешавад ояндаи журналистика дигар масалан танҳо сурат гирифтан, матн навиштан, ин чизо нест. аллакай оянда не ина ҳар эҳсос мешавад. дар масалан фейсбук ва расонаҳои дигар, шабакаҳои дигари иҷтимоӣ мо мебинем ки аллакай мардум дар муҳлати хеле кӯтоҳ матн навиштанро хеле баъзан мо мебинам аз баъзи журналистои мо хубтарам менависанд. яъне дигар ҳунари журналистӣ фақат ба матн навистан, сурат гирифтан, сабт кардан нест. ана ҳамин моҳията. барои чӣ масалан ё фаҳмидан намехоҳанд ё чӣ? аз худи ҳар шахс вобаста аст ки то куҷо вай намехоҳад ё ки барои вай мушкил аст. баъд инҷа масъалаи албатта маблағгузории расонаҳо ҳам ҳаст. ман камтар пурратар мегӯям дар инҷа барое ки фаҳмотар шавад. агар масъалаи дата журналистика гӯем, унҷа ҳатман масъалаи иқтисодии маблағгузорӣ ҳаст, барои он ки ягон расона омода нест журналисташ як моҳ шинад па як материал кор кунаду як материал чоп кунад ва маоши якмоҳина гирад. ина ягон расонаи мо надорад ин имкониятта. агар гап сари дигар форматҳо ё ки майлонҳои нави журналистӣ гӯем ки ба
шабакаҳои иҷтимоӣ дахл дорад ба сохтани тестҳо, намедонам, инфографикаҳои гуногун, харитаҳо, бозӣ, таймлайн, дигар чизое ки форматҳое ки ҷолиб ба таври ҷолиб метавон маводро пешниҳод кард. Унҷа тақрибан харҷи зиёдтӣ надорад. Акои Рустам хубтар медонанд, чун медиа тренерам ҳастанд дар ҳамин соҳа. Бисёр сервисҳо, сомонаҳое ҳастанд, ки ҳамин имкониятро ба таври бепул дастрас мекунанд. Ҳастанд якчанд сомонае, ки агар ба онҳо мактуб нависӣ, ки ту як вао ҳастӣ ва мехоҳӣ, ки дар ҳамин сомона кору фаъолият кунӣ, натиҷаша дар сомонаат ба аудитория пешниҳод кунӣ, онҳо омодаанд, ки ба таври бепул пешниҳод кунанд. ҳамун хизматрасонии пуликие ки доранд, ҳамуна як муддат бахшулама метавонанд ки бепул пешниҳод кунанд ҳар хел аст дар ҳар як сервис. Лекин ҳастанд онҳое, ки ҳамун як қисм бепул аст, қисми дигар пулакӣ. Агар шумо мактуб кунед ҳамчун як расона, онҳо омодаанд, ки ҳамуна бепул пешниҳод кунанд. Масъалаи омӯзиши кормандон, мо тақрибан қариб ки ҳар моҳ якчанд тренинг дорем, бо албатта бо дастгирии Интерньюз, дигар созмонҳои ҷаҳонӣ ё дигар созмонҳое ки маблағгузорӣ мекунанду масъалаи ташкилотиша аллакай гӯем чиёи мо мегузаронанд. Расонаҳои мо ёки ягон созмонҳои журналистии дохилӣ мегузаронанд. Барои ҳамин ман мушкил намебинам, ки масалан ягон корманда барои омӯхтани майлонҳои нав ягон расона бояд пул сарф кунад. Ин хел нест. Тренингҳои пул ҳастанд, марҳамат, кормандонашонро фиристанд, омӯзанд. як нуқтаи муҳим, хеле муҳим аст. Ман фикр мекунам, масалан ман дар аксарияти тренингҳое ки иштирок мекунам ҳозир бо бачаҳо ҳамин нуқтаро таъкид мекунам, ки шумо аз он ки ҳоло дар тренингҳо ройгон таҳсил мекунед, шояд ин шароит баъди 5-10 соли дигар аз байн меравад. ҳамин гуна масалан лоиҳаҳо, хуб ҳамин гуна иқдомҳо шояд ки аз байн меравад ва шумо аллакай маҷбур мешавед, ки пул дода дар ин гуна машғулиятҳо таҳсил кунед. ҳоло ки ҳамин гуна масалан имконият аст, ба фикри худат барои чӣ вай нест. Масалан худи журналистон баъзе аз ҳамкасбҳои мо мегӯянд, ки мо ба ин майлонҳои нав ба он хотир масалан бештар машғул намешавем ё умуман машғул намешавем, ки барои аудитория фаҳмиданаш мушкил аст, ҳазм кардан гӯё мушкил. гап баръакс аст. гап дар худи ҳамон нафароне ки намехоҳанд омӯзанд, барое ки барои худашон мушкил аст. одатан мутаассифона, албатта ин ба ҳама дахл надорад, аммо ҳастанд як қабил журналистҳо, дӯстон, наздикҳо, ки то ҷои ман фаҳмидам касби журналистиро аз он сабаб интихоб кардаги ҳастанд вақташ, ки математика набуд. ва имрӯз омада журналист маҷбур шуда истодааст, ки математикаро омӯзаду математикаро дар фаъолияташ истифода барад, яъне илмҳои дақиқро умуман ва технологияҳои навро. аз ин нуқтаи назар ба назарашон хеле мушкил метавад, ҳатто фоизро ҳисоб кардан ё ҳисоби миёнаро баровардану дигар барои аксарият нафароне ки дар ҳамин соҳаи журналистика кор мекунанд ин чизи хеле мушкил аст. ҳолон ки дар асл ин яке аз соддатарин оператсия аст. дуюмаш ин ки худи редаксия чӣ қадре ки баҳманиёр гуфтанд, ҳавасмандӣ надоранд барои ҳавасманд кардани коргарошон, кормандошон, барои он ки вақте ки шумо фарз кардем меомӯзед, омода мекунед ҳам маводи ки дар асоси додаҳои бисёр, дар асоси ягон омурҳои зиёд омода кардед, барои ҳамун маблағеро мегиред, ки барои дигар хабаре ки фарз кардем аз даҳони чандта коршинос ҷамъ кардеду як мавод тайёр кардед. Яъне аллакай инҷо механизмҳои иқтисодӣ ба кор меравад. вақте ки шумо мебинед ки ҳоҷат нест барои ҳамин шартан 200 сомон гем, барои ҳамин 200 сомона кор кардан шумо метавонед ки 1 соат бо телефон ин нафар қати суҳбат кунед ва ин нафар қати суҳбат кунед, матнтона сохта додед. лекин бо додаҳои бо омор кор кардан хоҳед, мумкин ки 3 рӯз 4 рӯз вақттона сарф кунед, лекин бо ҳамон 200 сомона кор мекунед. пас фикр мекунед ки чӣ ҳоҷат дар як рӯз 8 мавод нависам, агар 8 соат дар 8 соати корӣ дар 4 рӯз як маводи дар асоси додаҳо менависам. пас бале, ҳам мушкил аст, ҳам кораш бисёр, ҳам маблағаш ҳамун маблағ. дар масъалаи камҳафсалагии муҳаррирону соҳибрасонаҳо ман як чиз гуфтан мехостам, ки инҷа ҳам дар асл ин худ мушкиле ҳаст, ки албатта ин сабаб аст, аммо ин худаш бо сабаби худро дорад. барои чӣ соҳибрасонаҳо ҳавсала надоранд? барои ин ки бозор бо рақобат нест, барои ки рақобат нест, барои он ки ҳар як расона ин пеш аз ҳама тиҷорат аст, ин бизнес аст
ва бояд ки дар бозор бисёр расонаҳо бошанд. ҳозир агар худи шунавандаҳо тамошобиноне ки видеоро тамошо мекунанд як бор ҳаракат кунанд ба ёдашон биёранд ки дар ҳамин Тоҷикистон ҳаддиақал 10 расонаи муваффақро номбар карда метавонанд ё не. ин чиз хеле мушкил аст. вақте ки бозор ки берақобат шуд ҳама беҳавсала мешавад, барои ки ҳоҷат нест барои рушд кардан. خیلی سوالی نوبتی من به بهمنیار میبایست همین میشد به من خیلی کمک کرد درستم. مثلا امروز یکی از رسانه‌های خیلی نسبتاً پیشرفته ما از پلیس است. گروهی رسانه‌های از پلیس است که با ترندهای نو، میدانهای نو کار میکنه. شما امروز در بازار کیلو رقیبی خود میبینید، مثلا در بازار داخلی. سوالی بسیار مشکل. البته گفتن که ما یک رسانه دیگر رو همچون رقیب میبینیم شاید درست نباشد. من چنین میگویم که در اگر تقسیم بندی کنیم که مثلا هست همین فرمت، در این فرمت مثلا یک رسانه دیگر از ما پیش صف است. هست یک نمودی پیشنهادی متریال که یک رسانه دیگر از ما پیش صف است. در مسئله ویدیو ژورنالیستیکا پیشنهادی موادهای ویدیویی آزادی خیلی پیش صف است، برای که اونها منظورم رسانه‌های داخلی است. اونها امکانات بیشتر دارن. اگر رسانه‌های داخلی باشد البته چنین گفتن درست نیست، لیکن ما یگان رقیب نداریم. جست یک چیز دیگر رو به فکرم به نظر شاید درست نیست، لیکن با یک چیز دیگر رو به نظر گرفتن در کار است که حوزه رقابت نه فقط بین ساحه‌ها بلکه رقابت بین ساحه‌ای است. این گپ در سر آن است که همون رسانه یا اینکه رسانه گیم بهتر میشد و نه رسانه رقیبی فرض کنیم از پلوس یا یورتجه شده میتواند شرط نیست که وای رسانه ژورنالیستی باشد. چون که یک بعضی بلوگرای هستند که اودیتوریشون زیادتر است نظر به اودیتوری فرض کنیم یک رسانه ژورنالیستی، یک وسایل اخباری عمومی که در ردکسی و 15 کس کار میکنه، 20 کس کار میکنه. برای از یک جهت شاید برای ژورنالیست‌ها متاسفانه باشد، اما از نقطه نظر رقابت نگاه کنیم، از نقطه نظر رقابت برای چی میرود؟ رقابت نه فقط برای پول میرود، عین زمان همون اسعار اساسی که برای آن بین رسانه‌ها رقابت میرود این توجه است. من همچون خواننده، شما همچون خواننده یک مقدار محدودی توجه دارید و برای همین توجه به اسعار تبدیل یافته ایستاده است، چون که خیلی محدود است. شما نمیتونید که همون 1 ثانیه یا 10 ثانیه وقتی که برای تماشای ریلز در اینستاگرام صرف میکنید، همون 10 ثانیه رو با خواندن یگان مواد و با تماشای ویدیو گوش کردن یگان دیگر صرف کنید. ما همین توجه که خیلی محدود است، این یک برای این مبارزه میرود بین همه رسانه‌ها، هم شبکه‌های اجتماعی، هم رسانه‌های ژورنالیستی، هم رسانه‌های خارجی داخلی و الکی دخل ندارد. یگانه مانع در این حالت شاید زبان باشد، شاید تفکر باشد که مثلا کمتر خلل رساند برای فهمیدن فرض کردیم معنای محتوای یگان محتوای آمریکایی. لیکن وقتی که شما زبان انگلیسی رو میدونید، روسی رو میدونید، تاجیکی رو میدونید، الکی شما میتونید که رسانه‌های افغانی و ایرانی و آمریکایی و عموما همه غربی، همه رسانه‌های روس زبان رو تماشا کنید، گوش کنید و از این نقطه نظر رسانه‌های تاجیک زبان در یک خیلی سگمنت خوردی رسانه‌های شما که آن را استعمال میکنید، محتوا آن را استعمال میکنید داخل میشوند. وقتی که شما فقط تاجیکی میدونید الکی مجبور هستید که فقط همین فارسی زبان رسانه‌ها رو گوش کنید و تماشا کنید. که وقتی که شما الکی دو سه زبان رو میدونید، عین زمان در بین جوانان خصوصا این چیز خیلی پنج شده است که اونها حداقل دو سه زبان رو میدونن، میفهمن حداقل. و از این نقطه نظر رقابت الکی گلوبالی شده است. اونا باید که محدود شیم که در تاجیکستان کیس رقیب شما گاردین است، رقیب شما نیویورک تایمز است، رقیب شما تلویزیون روسی است. خصوصا این واقعا هم درست است. مثلا قبلا ما داشتیم رسانه‌ها یا روزنامه‌های ناحیوی، ولایتی، جمهوریوی مثل این، یعنی محدوده فرق میکرد. امروز با پیدایش اینترنت همین محدوده جغرافی عموما از بین رفت و مثل همین مثلا ژورنالیستیک هم رقابت، ولی که هرچند که مثلا بهمنیار نمیخواد در این باره صحبت کنه، این چیز خیلی مهم شده است برای مثلا با وجود آوردن یک تحولات نو در داخل هم تحریک دادن دیگران. من فکر میکنم که خیلی مهم است. یعنی در این دایره اگر از پلیس خود را تنها میبیند، این هم با ضرر خودش هست. نه من گفتم نیستم که ما خود تنها میبینیم. طوری من گفتم سمت‌های علایده هست که دیگر رسانه‌ها از ما پیشرفته هستند. ما کوشش میکنیم که من طوری که گفتم بلوگرها، ما حتی بلوگرها میآموزیم که چقدر اودیتور دارن، از کجا دارن، چی کانتنت دارن که ویا رو تماشا میکنند، گوش میکنند یا که میخونند. ما در این سمت کار میکنیم، لیکن نداریم. گفتنی من به اون مضمون بود که در عموم اگر گیریم که ما
یک رسانه دیگری داریم که در برابر ما باشد، در همه سمت‌ها برابر ما باشد و بین ما یک رقابت سالم باشد که مثلا این سال در ریتینگ ما یکم شدیم، سال دیگر وای رسانه یکم شد. من همین در نظر داشتم که متاسفانه در تاجیکستان نیست و متاسفانه از این مسئله دیگر چیز برمیگردیم، چون در جاش آمد مسئله ریتینگو، آن چیزی که مثلا برگزار میکنند بعضی از سازمان‌های نظرسنجی، من احساس میکنم که آنها تقریبا همون تیراژ، مثلا اگر در وابسته به نشریه‌های چاپی باشد، تقریبا همون تیراژهای موجوده رو رسمی میکنند. تقریبا همون میشه، یعنی جمهوریت جای یکم است، خب نمیدونم آیله در جای چندم، از تقریبا همون چیز است. یعنی ما همین گونه نظرسنجی ها و مثلا تحقیقات های وابسته به میدان های نوی ژورنالیستی نداریم که من نمیدونم در فاکولته ژورنالیستی که این چیز هست یا نه، ولی در خود محیط ژورنالیستی ما اینو نمیبینیم متاسفانه، که مثلا کدام نمودی ترندها امروز اوج میگیرن، چی مشکل دارن آنها. این یک بحثی هم کارشناسی است، هم کسبی است و هم علمی است. من فکر میکنم در ادامه من همین گفتنیم دارم که باید که آموزند، باید سازمانی باشد که همین ریتینگ رو ترتیب دهند، نشان دهند که کدام اعلان در کدام روزنامه یا که رسانه پیشرفته ایستاده است، باید دیگرها از اون آموزند. و رسانه‌های دیگر هم باشد، باید که رقابت سالم وقتی ما میگیم یعنی آنها ببینند، آموزند و در همین سمت خودشان رو پیش برند. این خیلی نه که رقابت کنند و گویند که ها و فلان رسانه از ما زور است یا که فلان رسانه از ما پایان‌تر است و در جایشان نشینند. این حرکت رقابت نیست. رقابت وقتی است که به یک سمت هم فعالیت میکند، یعنی حاضر سمتی ما اگر گیریم، اگر این اودیتوریا است، همه ما برای اودیتوریا کوشش میکنیم. لیکن بسیار رسانه‌های با نفوذی ما که تقریباً 5-10 سال پیش خیلی با نفوذ بودند، اودیتوری خود داشتند، تیراژ خوب داشتند، گازیته‌هاشون امروز بسیار کم فعال هستند. با بحران مواجه شدند و این هم یکی از سبب‌هاش همون است که آنها با میدان‌های نو توجه نکردند. یعنی امروز من دارم 10,000 تیراژ گازیته تمام، یعنی آنها سری وقت نگذاشتند با رسانه‌های الکترونی، سایت، شبکه‌های اجتماعی و دیگر رسانه‌ها. یعنی این یک طرف مشکلی خودشان هم هست که در آنجا ماندند و یک چند رسانه دیگری موفقی که بودند متاسفانه با سبب‌های گوناگون محکم شدند و در این حال تقریبا گوییم که یک رقابتی پررنگ دیده نمیشه برای سمت‌های علیحده است رقابت و این البته تاثیر میرساند هم به رسانه موفق‌تری که می‌بیند که دیگر هیچ کس نیست، خیلی بیا من همین کارم دوام تیم یگان پیشروی نکنم میگه. رسانه دیگر میگه که ویا اینقدر پیش رفتم، بیا من خیلی همین کاری که میتونم همین کار رو میکنم. ببینید من یک چیز عجیب احساس کردم، مثلا تقریبا 2 سال پیش وقتی که بلاگرها شهرت بیشتر کسب کردند، همین گونه از جانب مثلا مسئولین دولتی و رسانه‌های روزنامه‌های اصلا دولتی یا حکومتی همین گونه پیشنهاد شد یا برعکس به آنها همین گونه درخواست شد که آنها مثلا صفحه یوتیوب خود را کشوند و کشودند. چندی از آنها کشودند، هرچند که من درباره مثلا صحبت و خب کانتنت و این چیزا چیزی نمیگویم، ولی یک نوع یعنی احساس شد از جانب حکومت، هرچند که اونجا بسیار مسئله های مثلا ترغیب و تشویق و پروپاگاندا و این چیزا بود، ولی نوبسته به میدان وارد شدن. چی باز چی نمیرسد به فکری رستم گلوف همچون یک کارشناس که به همین رسانه‌های نو، یعنی که چی مثلا مبلغ، شوق، خب طلب اودیتوریا، چی نمیرسد به رسانه‌های ما که به همین میدان‌ها وارد شدن بیشتر. یک مشکلی که معین کرده است که چگونه میدان‌ها هستند که و به چی عموما امکانات و اقتدار هست برای وارد شدن، چون که خیلی که گفت زدیم رقابت در اصل هست لیکن همون احساسی رقابت نیست. یعنی فکر میکنن که یعنی رسانه ها فکر میکنن، رسانه ژورنالیستی وسایل اخباری ما فکر میکنن که آنها تنها بین خودشان رقابت دارند و تنها بین خودشان
гӯем барои аудитория мубориза мебаранд. айни ҳол аммо чунин нест ва пеш аз ҳама бо ҳама мубориза буруд истодааст. ва чӣ хеле ки шумо худтон қайд кардед ки масалан мақомоти давлатӣ аллакай ба ютуб ворид шуданд, на фақат ютуб, умуман дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, саҳифаҳошон ҳастанд ва бале аз ҳамин нуқтаи назар он баъзеашон аллакай дарк мекунанд ки бояд ки намояндагии худро дар ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар умуман фазои рақамӣ дошта бошанд. Он чизе ки ба расонаҳо намерасад, ин пеш аз ҳама дарки он ки дар баъзе ҳолатҳо, шояд ки не дар ҳама бошад, шояд ки дар баъзе ҳолатҳо онҳо қарорашон дуруст аст, яъне чӣ ҳоҷат аст барои меҳнати зиёд кардан вақте ки меҳнатат бо роҳи осонтар ту метавонӣ он чиро ба даст биёрӣ. Аммо дар аксар мавриди дигар бояд ба назар гиранд ки мо бо имрӯз зиндагонӣ намекунем, мо бояд ки дар фикри фардо бошем ва он чизе ки он маблағе ки имрӯз сарф мекунанд, он вақте ки имрӯз сарф мекунанд, шарт нест ки ҳамин рӯз ҷавобаш биёяд, ҷуброн шаваду ҳамин рӯз фоида гиранд. ин бисёртар сармоя аст, сармоягузорӣ аст, инвеститсия барои оянда. Вақте ки шумо ҳамон кадрро омода мекунед, шумо вақте ки як чизеро месозеду бигзор ки имрӯз ройгон ҳам созед, аммо фардо вай аллакай натиҷа медиҳад. аммо як чизи дигарро ба назар гирифтан дар кор аст ки умуман фазо чӣ гуна аст, фазо дар кишвар, фазои иқтисодӣ чӣ гуна, фазои сиёсӣ чӣ гуна аст, фазои иҷтимоӣ дар маҷмӯъ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ чӣ гуна аст ки ҳамон расона, соҳибрасона боварӣ дошта бошад ки фарду вай маҳкам намекунад ва 5 сол пас вай имконияти ҳамин гуна фаъолият ва аз ин фаъолияти беҳтарро пайдо мекунад ва кафолат дошта бошад ки вайро ҳеҷ кас барои кори карданаш таъқиб намекунад. аз ҳамин нуқтаи назар ҳамин гуна кафолат нест, боварӣ нест ва ин ҳам яке аз ҳамон сабабҳои камҳафзадагӣ аст ки на фақат дар баробари набудани эҳсоси рақобат, инчунин надоштани кафолат барои фардо. умуман гап дар сер он намеравад ки давлат кафолат диҳад ки фарз кардем агар ки ту ба муфлиси ки наздик шуди ман туро ҳатман ёрӣ мерасонам, мо наҷот медиҳем. Не, чунин нест. шояд ки расона муфлис шавад аз нуқтаи назари иқтисодӣ, аммо не аз сабабҳои гӯем ба кадом мавзӯъҳо вай нигоҳ карданаш шуд, кадом мавзӯъ идеологии, ҳуқуқи, бале бигзор фақат иқтисодӣ бошад мушкилаш. бале бозор наёфта. ин чиз бовар кунед, ин чиз осонтар аст, сабуктар аст, чунки агар бозорашро наёфту, расона маҳкам шуду, муфлис шуд, соҳибрасона нест, намешавад ко гум намешавад. вай ҳолам дар ҳамин дунё аст. вай метавонад расонаи нав кушад ва аллакай дар ҳамон хатогиҳои иқтисодӣ кардааш як хулоса мебарорад. дар инҷо шояд ки як дурусттар бароҳмонад кораш. лекин вақте ки соҳибрасона дуруст кор мекунад аз ҳамаи нуқтаҳои назар, аммо аз ба мавзӯъҳое даст мезанад ки онҳо хуб нестанд, бо ини он гӯем ба фикри ини он мансабдорон ва ба онҳо мушкил эҷод мекунанду аз ин сабаб аллакай расона маҷбур мешавад ки маҳкам шавад. пас албатта ки гап дар сари майдон нест. креативӣ чӣ эҳсос мекунед дар маҷмӯъ? креативӣ як чизи хеле хуб аст аз нуқтаи назари он ки ҳар кас креативӣ худро дорад, аммо креатив ҳамон вақт рушд мекунад вақте ки озодӣ бошад. креатив бе озодӣ намешавад. шумо наметавонед ки ҳама мавзӯъҳоро мамнӯъ эълон кунед ё ин ки як қатор мавзӯъро мамнӯъ эълон кунеду гӯед ки хай фарз кардем дар бораи экология чизе менависӣ навис ва креатив бошед. вай экология хоҳеду нахоҳед ба иқтисодиёт рабт пайдо мекунад, хоҳед нахоҳед ба сиёсат рабт пайдо мекунад, хоҳед нахоҳед ягон манфиатҳои баъзе нафаронро дар онҷо шояд ки халалдор мекунед. ва аз ҳамин нуқтаи назар креатив агар озодӣ набошад, креатив намешавад. хоҳед ки креатив бошад, хоҳед ки илм рушд кунад, хоҳед ки журналистика рушд кунад, хоҳед ки креатив бошад, яъне созанда бошад, эҷодкор бошад, пас эҷодкорӣ бе озодӣ намешавад. як замон Азия Плюс дошт масалан директори креативӣ ба хелум, агар хато накунам, як замон дошт. ҳозир дорад? бале буд ҳамин хел штат дар Азия Плюс. ҳозир чунин штат нест, лекин ба ҳамин самт дигар нафар вобаста аст ва умуман ҳама кормандон кӯшиш мекунанд ки креатив бошанд. креативи нав, як фикри нав, як формати нав, як чизи наве пешниҳод карда бошанд. яъне талаб карда мешавад ки ягон чизи нав пешниҳод кунанд. дар масъалаи фазо инҷо сухан рафт, ки Рустам қайд кардан, ман мехостам дар идомаи сухан як дучи гӯям ки чизе ки яке Рустам гуфтанд, ин фақат ба соҳибрасонаҳо дахл надорад. ҳамин фазои журналистике ки имрӯз мо дорем то ҳамин ҳад
расонидем ҳама каса, на танҳо соҳиб расонаҳо, ҳамчунин журналистонро низ ҳафсалагир кардааст. Яъне журналистоне ки аллакай фаъолият доранд, журналистоне ки аллакай 20 сол шуд фаъолият доранд, журналистоне ки нав кор сар карданд, донишҷӯёне ки дар донишгоҳ ҳастанд, аллакай ҳамин фазоя мебинанд. Ин хабари бачаҳое ки масалан ҳамин давоми соли гузашта маҳкама карда шуданд дигар ва мушкилоти ҳуқуқӣ доштанд дигар ва ё вақте ба онҳо мебинанд, вақте ин хабарҳоро мехонанд ва ба таври автоматӣ гӯем ки инстинкт самосохранение аст. Ин аллакай самосохранение, самоцензура. Ҳар кас кӯшиш мекунад ки худашро ҳифз кунад, кӯшиш мекунад ки гапи зиёдтӣ нагӯяд ва дар ҳамин ҳол як фазои тираи беэътимодӣ фаро гирифта аз журналистикаи тоҷика. Ба хотири ҳаминам баъзан ман суҳбат мекунам бо донишҷӯёне ки ҳоло дар курси 1-2 хонда истодаам ва мепурсӣ ки мехоҳед дар оянда дар ҳақиқат вақти донишгоҳ тамом мекунед фаъолияти журналистӣ дошта бошед? Мегӯянд не, ман ҳам хел омадам, аввал ба шавқ омадам, лекин дидам ки фазо ин хел аст, вазъият ин хел аст, барои ман хатар дорад ва ман намекунам. Яъне инам як сабаби муҳим аст дар ҳақиқат ки фазо нест ки рақобат бошад, фазо нест ки мардум пеш раванду гуфти акай Рустам умед дошта бошанд, бовар дошта бошанд ки масалан баъди 5 сол даромади расонаи онҳо бештар мешавад, ё ки ҳар як журналист бовар дошта бошад ки баъди 5 сол таҷрибаи бештар мегирад, ҷои кори хубтар меёбад, маоши зиёдтар мегирад ва ин ҳама сабаб мешавад ки ҳифз мекунад ҳадди ақал расонаеро ки фаъолият дорад ва барои пеш рафтан замина мегузорад. Вақте ки ин чиз нест, бисёр ҳама гӯем ки беҳавсала шуданду намехоҳанд ки як чизи нав. Рустам, чӣ масалан пешниҳод кардан мумкин дар ҳамин як шароите ки гӯё ҳеҷ кас ба чизе бовар надорад, масалан мардум ба расонаҳо бовар намекунанд, ҳамин гуна ҳам эҳсос мекунем ки мегӯянд ҳо гапи ҳақ намегӯянд. Ҳукумат ба расонаҳо бовар намекунад, расонаҳо ба ҳукумат бовар намекунанд ва мисли ҳамин. Дар ҳамин шароит масалан чӣ кор бояд кард ва кӣ зарари бештар мебинад? Ба фикри Рустам чӣ бояд кард ки аз ҳамин ҳолат бароем? барои чӣ боварӣ нест? Гап сари он аст ки боварӣ, эътимод он вақте пайдо мешавад ки вақте ки шумо ҳамон нафарро мешиносед, ба хубӣ мешиносед. Барои он ки ба хубӣ шиносед, бояд ки шаффофият бошад. Вақте ки дар фаъолияти чӣ давлатӣ, чӣ тиҷоратӣ, чӣ хусусӣ, дигар шаффофият ки нест, пас албатта ҳама намефаҳмад ки ки чӣ кор карда истодааст, чӣ гуна мақсадҳо дораду ба куҷо равона аст. Албатта барои шинохтани расонаҳо пеш аз ҳам бояд ки саводнокии расонаӣ зиёдтар шавад. Барои ин, яъне дар ин ҷо мушкил нест ин мушкилиро рафъ кардан, танҳо бояд ки худи одамон, аудитория, одамоне ки умуман ба журналистика дахл надоранд, каму беш ба журналистика таваҷҷӯҳ кунанд аз нуқтаи назари он ки фарз кардем чӣ гуна хабар сохта мешавад, чӣ хел хабар пахш мешавад, дурӯғро аз рост чӣ хел фарқ карда мекунад ва ғайра ва ҳоказо. Яъне умуман на фақат тафаккури интиқодӣ мекунад, тафаккури интиқодӣ танҳо як абзор аст, як инструмент аст дар дасти нафаре ки мехоҳад саводнокии расонаӣ дошта бошад. Барои ин саводнокии расонаи мардумро зиёдтар баланд бардоштан дар кор аст, то ин ки донанд ки расонаҳо умуман чӣ хел фаъолият мебаранд ва аз худакистонаҳо мактаб аз ҳама ҷо, бале аз ҳамун солҳои аввал. аз ҳамин нуқтаи назар саводнокии расонаи мансабдоронам зиёдтар кардан дар кор аст, чунки онҳо ҳам намедонанд ки расонаҳо чӣ хел кор мекунанду аз куҷо маблағ ба даст мебиёранду чӣ хел онро сарф мекунанду чӣ хел умуман кор мекунанд. Барои ҳамин онҳо боварӣ надоранд. аммо барои чӣ расонаҳо ва мардум ба ҳукумату мансабдорон бовар надоранд? Барое ки ин ҷо аллакай бо як саводнокии расонаӣ масъала, баланд бардоштани саводнокии расонаӣ масъала ҳал намешавад. Бояд ки ҳукумат дарк кунад ки онҳо бояд шаффоф бошанд, онҳо бояд дар бораи фаъолияти худашон иттилоот диҳанд. Вақте ки ҳар як фарз кардем қонун дар бораи бюҷети давлатиро мекушояду чанд моддаҳоша мебинед ки не для печати, барои нашр не, инаш мумкине ва яш мумкине. Вақте ки барои ин ё он иттилоот журналистҳо пеши ягон мансабдор мераванду инаша сирри давлатӣ эълон мекунанд ва яша сир эълон мекунанд ва иттилоот намедиҳанд, ё ин ки кашола карда иттилоотро як моҳ пас медиҳанд ки алка кӯҳна мешавад ва умуман намедонед ки ҳамон мансабдор ба чӣ кор машғул аст дар ҳамон вазифаи гирифта истодааш. Барои ҳамин агар ки хоҳем ки эътимоду боварӣ пайдо шавад, бояд ки шаффоф бошем ҳамаамон. Аз нуқтаи назари он ки
чӣ гуна ин чизро ба даст биёрем, дар ин ҷо бояд ки ҳамон иродаи сиёсӣ бошад ва аз ҳамин нуқтаи назар бояд ки ин кор аз худи мансабдорон оғоз ёбад, аз он нафароне ки қарор қабул мекунанд ва онҳо бояд омода бошанд ки дар бораи фаъолияти худашон ба таври доимӣ дар як сол дубор дар нишастҳои хабарӣ пинҳон кардан надорам. Пеш аз ҳамин бош. пинҳон накунанд. дар як сол дубор вақти нишастҳои хабари НЕУ ҳамавақт бо журналистон суҳбат кунанд, бо блогерҳо суҳбат кунанд, бигзор худашон шабакаҳои иҷтимоиашон фаъолона баранд ва иттилоот дар бораи худашонро диҳанд. фарз кардем сомонаи статҷ, сомонаи оҷонсии омур назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Сомонае ҳаст ки дар он ҷо бояд ки омур дар ин ё он соҳа нашр шавад. Нашр мешавад, аммо 2 сол пас. Бо 2 сол дермонӣ, ин 1 сол ҳам не, ним сол ҳам не. Аллакай аз ин ҷо бармеояд ки онҳо ҳавасманд нестанд барои шаффоф будан, ё ин ки онҳо дар шакли ҳамон китобчаи ҳамасолааш ки истеҳсол мекунанд, нашр мекунанд, мефурӯшанд онро. Аллакай ман ҳамчун андозсупоранда ман андоз месупорам ва ман ҳақ дорам ки донам ки ҳамон маълумот ба таври ин ройгон намешавад. Аллакай гап дар сар он ки ман аллакай пули вай пешакӣ додам. Барои иттилоот мо дорем ва дастрасӣ ба иттилоот дорем ки ин чизо танзим кардааст ки бояд кунад. бале риоят намешавад. Баҳманёр, масалан худат чӣ мегуфтӣ? Масалан барои ба вуҷуд овардани ҳамин гуна фазо, масалан редаксия, яъне ки то ҷое эҳсос мешавад ки имконият дорад. бубинед, ман оғоз кардани будам аз ин савол ки кӣ зарар мебинад, Бале. барое ки ин бисёр саволи муҳим аст ва ман чанд борам гуфтам ва боз ҳам мегӯям ки аз ин пеш аз ҳама ҳукумат зарар мебинад. ба кадом хотир? Ба хотире ки вақти фишор сари расонаҳои дохилӣ зиёд мешавад, имконият онҳо тақрибан имконият надоранд ки баъзе мавзӯъҳоро пайгирӣ кунанд, инъикос кунанд, фаъолияти озод надоранд ва онҳо ки дар таи даст ҳастанду бисёр зери фишор қарор доранд, фаъол мешаванд. блогерон, журналистон, намедонам ё чала журналистон ё мухолифоне ки дар аз ҳар ҷои дигар пайдо карда мешавад ҳақиқат. аз ҳар ҷои дигар фаъолият мебаранд ва албатта бисёри онҳо дониши журналистӣ надоранд ва тавре мехоҳанд иттилоъро пешниҳод мекунанд, тавре мехоҳанд аудиторияи худро майл медиҳанд ба ин ё он самт ва барои ҳадафҳои худ истифода мебаранд. Яъне ман гуфтанӣ ҳастам ки вақте дар дохили Тоҷикистон расонаҳо озод ҳастанд, фаъол ҳастанд, зери назорат ҳастанд, масъулият доранд, озод ҳастанд, зери назорати қонун ҳастанд, яъне онҳо наметавонанд қонуншиканӣ кунанд ва вақте онҳо ҳама масъалаҳоро пайгирӣ мекунанд, барои мардум гӯем ки отчёт медиҳанд, отчёти ҳисоботи фаъолияти ҳамон ниҳодҳои қудратӣ, ҳукумат, дигар ҷанбаҳо ва мардум қонеъ аст, яъне иттилоъ ба мардум дастрас аст. Мардум ягон ҳоҷате надоранд ки ба расонаҳои Россия муроҷиат кунанд, ё ҳар ҷои дигар, ё ҳоҷате надоранд ки ба расонаҳои мухолифон ё ки мана Ӯзбекистону мана кишварҳои минтақа Қирғизистон муроҷиат кунанд барои гирифтани маълумот. Яъне вақте ки расонаи расмие ки дар Тоҷикистон расман сабти ном шудааст дар доираи қонун фаъолият мекунад, метавонад қонеъ кунад хоҳиши аудиторияи кишварро бо ҳамон маълумот. онҳо намехонанд маълумоти дигар кишварҳо, расонаҳои дигар кишварҳо ки албатта ва ё пропагандаи худашонро доранд, ё ки мухолифон, ё ки ҳар як созмони дигаре ки албатта бо ҳадафҳои гуногун амал мекунанд ва маълумот пешниҳод мекунанд. ин албатта пеш аз ҳама зарари ва дар ин ҳолат албатта пеш аз ҳама ҳукумат зарар мебинад ки тамоми ҷомеа, ҳатто ҷомеа ва пеш аз ҳама ҳукумат зарар мебинад ки мардум иттилоъро аз кадом сарчашма манбаъҳое ки намедонем ҳадафашон чи аст машкук истифода мебаранд. ин як тарафи масъала. Агар дар масъалаи чӣ бояд кард, ягона пешниҳоде ки ман дорам дар ҳамин ҳолате ки имрӯз ҳаст, ягона пешниҳод ин аст ки кам оптимист шудан лозим. омӯзиши майлонҳои нав, форматҳои навро давом додан лозим. Дар редаксияҳо дар назар дорам, дар ҳама редаксияҳо бояд ки мо имрӯз расонаҳои ҳамсояи кишварҳо бисёр пешрафтагӣ ҳастанд, бисёр пешрафтагӣ ҳастанд нисбат ба мо. ҳатто Ӯзбекистон мо мебинем Ӯзбекистоне ки дар ҳам чанд сол соли 2015 камтар кушода шуду, камтар фазо пайдо шуд, аллакай тавонистанд комилан дигар қариб ки пеш гузаранд дар баъзе самтҳо, аз мо кафотар ҳастанд.
лекин дар умум расонаҳои ҳамсояи кишварҳо пешсаф ҳастанд. Мо метавонем аз онҳо омӯзем, яъне рафтан то Амрико ё дигар ва ё донистани англисӣ ё дигар чизҳо зарур нест. Мо имкон дорем ки омӯзем. мақсад ин аст ки бояд ки умедро аз даст надод, майлонҳои навро омӯхт ва кӯшиш кард ки онҳоро дар амал татбиқ кард, барои он ки майлонҳои нав ҳамин хел дар як вай пайдо намешаванд. Албатта ин сабаб аст ки аудитория вақте ки хоҳиши бештар дорад, масалан шавқи бештари видео тамошо кардан дорад, ё ки шарти бештари тест гузаштан дорад, ё ки шарти хондани матнҳои кӯтоҳ дорад, на мақолаи 4-5 саҳифага, ин аст майлон. яъне мо бояд ҳамонро ҷорӣ кунем ба хотире ки аудиториямон зиёд шавад. барои ҳамин бояд хостаҳои мухотобонро бояд донист. бояд донем, бояд омӯзем ва ба онҳо маводи лозимиро пешниҳод кунем ва ба умед бошем ки солҳои наздик дар мо як фазое пайдо шавад ки мо тавонем албатта фаъолияти озоди журналистӣ дошта бошем, дар мо рақобат бошад ва эътимод бошад байни ҳукумат, журналистон, расонаҳо ва дигар худи мардуми оддӣ. Аллакай дар он ҳолат мо зарфиятҳои журналистикара дар он ҳолат албатта саволҳои дигар ба миён меояд ки мо миқдори зарурии кадрро дорем, надорем. Ташаккури зиёд мекунем аз Баҳманёр Надиров, директори редаксионии гурӯҳи расонаҳои Азия Плюс ва Рустам Гулов, коршинос оид ба расонаҳои нав, ки имрӯз мо суҳбат кардем дар бораи майлонҳои нав дар журналистика ва истифодаи онҳо дар расонаҳои Тоҷикистон. Бо як шӯхӣ ман мехоҳам суҳбати имрӯзаи худро ҳамон тавре ки гуфтам бо назари оптимистона хатм кунем ва ин буд ки дар яке аз ҳамкасбони мо, коршиносони хеле машҳур, Иззатманд Саломиён, вақте ки дар бораи боқӣ мондан ё мурдани журналистика суҳбат мекард, гуфт ки агар журналистика мемирад, ин дар кишварҳои мисли Тоҷикистон ҳадақал 30 сол баъд меояд. яъне мо ҳамин қадар дертар мондаем. албатта ин як шӯхӣ аст, аммо майлонҳои навро мо ба он хотир меомӯзем ки касби худро ҳифз кунем ва журналистикаи босифатро барои мардум ва мухотобон пешниҳод карда тавонем. Бо умеди дидор дар барномаҳои дигар. Ташаккур. Подкасте «Новый репортер».